Sanibonani kunjani? Usikodwa lo khuluma lapha ya emzini kababa eDanawuzi. Ngiyezwa la abantu baloku bekhulumile left right and center. Bathi abanye ubani waqola ifuna imali yami mina. Jehova, ngikhulume ngigcwala yonke le ndaba. Wanjani umuntu oqoliwa ke sibuzeni lento le. Zinyanga uzani la. Wanjani umuntu oqoliwe? Ngiyadideka la. Umuntu uzosuka aye enyangeni. Nyanga ayimbeza. Azange ithi woza kimi. Uyafika lapha enyangeni. Inyanga iyamhlolela maqeda kumhlolela iyamtshela insebenzo yalapha ekhaya imali engaka. Uyasuka lapho umuntu mhlawumbe ubhadala uhafu mhlawumbe uyayibhadala insebenzo. Uyasetshenzwa lo muntu mhlawumbe ezinye zezinto kuthiwa hayi uzofika uyisebenze lapha ekhaya. Uyafika umuntu ubhizi namantombazane. Umuthi ngapha amantombazane ngapha umuthi ngapha yonke imsingilili le eniyenzayo enhlaleni umsindo ongaka yini labantu Jehova imsingilili yonke le eniyenzayo uyasuka uthatha umuthi wasenyangeni awuyafika uphahlela umuthi wa noma nangesikhathi uphuma futhi esikukini uye enyangeni awuphahli ucela abakini ukuthi bamukelane nedlozi la kubo kwale yanyanga. Uyasuka nje uthwala ikhanda lakhe isimuhluza uyafika enyangeni sewuthatha imithi usuyafika imithi akusahambe ngalendlela le wena ofisa ngayo usuthi hayi ungiqolile lethi imali yami. Mina notshela abangani bami mina akekho umuntu ozofika la wazi kodwa ezolashwa ngimnikeze imithi mayisuka lapho athi hayi mkhulu akulungi ngithi woza la woza angithi uyangazi lapho ngithole khona hayi ngisafuna ukuza lapho mina ngifuna imali yami notshela abangani benu umsuneni hayi thina kuyoba nini ngiyofa nini mina ngiyinyanga yakwethu ngilo ngabuyisela abantu imali umuntu nje omunye nje esinye isithithi sangapha eThekwini. Lesi sithithi lesinyanga naso. Lesi sithithi sihlangana nami lapha eThekwini. Sithi sifuna ukuze sigodlweni ngithi kulungile woza sigodlweni. Uyabona? Sithi kana mkhulu akuhambi kahle kusebenzeke sigodlweni. Ngisinikeza imithi lesi sithithi lesi. Ngisinika imithi lesi sithithi. Nemali yami yeshota. Senze umuthi kwacha ngakusasa wezikode awusebenzi lo muthi lethi imali yami hawu uNkulunkulu wami uyinyanga wena msunu wenje uyinyanga ngempela wena njandini wakwayibona phi inyanga ibuyisele imali wena kahle anisiboni niyasidelela bafana bami anisiboni niyasidelela sonikhombisa lobunyanga ukuthi sibo futhi sonikhombisa ukuthi nisijwayela amasimba nina msunini thuka inhlamba emzini kababa 0719692549 ngilapha ya eGoli number 1 Elof Street Johannesburg lapha ya eDanawuzi uzothi mawusuka ngapha eLokhuzaneni eDanawuza edrobheni udrive angazathi ubheke kaMdakana uzofika lapho uthola icar wash lapha eqashisa ingqola uthiwa kukwashiya hawo ufika ubuze laba abafana bayamazi uzikode uthi sicela ukubuza kwazi kodwa enyangeni usuka ngapha ngase Newcastle ubheke eDanawuzi icar wash ufika ubuze kwazi kodwa abafana bayamazi uzikode woza kimi usuyazi into oyifunayo ungeze uzongisanganela lo ngitshela amasimba mina la njandini vala futhi